Megalayapost.news. Hambasdang Kalampung Yilekai Football kabala pelong deka Kasi Student Union bat RBYF Killing Unit Hamadan Jarbil Killing ke Bendres Football Club kalakhur ya kenam job hadim bakilala ban pulim no ya ke Majau Football Club dak khanyo gol la non ya kate Kalampung Yilekai la ban puli perda do ba Lambok Rembai bre Vice President ke KSU North Khasils District berba Balawan Tibor Marwin Sports Secretary ke RBYF Sengkmi harangkat kejingan donlang ba Riki Lapang Presiden ke RBYF Banihat Circle Usamla Alex Kharkrang Presiden ke KSU Banihat Circle lem kibai-kibai di kinang ilam. Kindiat apa pai sekete kejingkun kelak di kejingkun ke belak no Shiliang coba palat namar ke kenun yilekai ke Bendres Football Club kidon ni kirang yilekai ke batibit kadba kirang yilekai ke belak mi nak ke Majau Football Club kim dadai ke batibit hak kami yilekai bat ke belak pelong makin hap diang ya ke namrem ke bakhanyo gol la not hakmat ke Bendres Football Club. Ke KSU ke pelong RBA ke pelong iki tournament gede tang namenta bertemuan di pajba ane banai platform iki players ane hagane ke por menta wapi borok haki lap pathai kubor kata ke jingjele jong drops ke balarung sectionong di pau sekilong ying si kun samla ke bala penjat berkamtam hang ne snong jong pi bolong hapo border ke ba dan jingma skadai ndai lengba kane ke tournament na kentu kini ki artillery unit jong KSU unit killing bat ka RBF unit killing makanya ke tournament kami ke moto ke pensau sapi kinong song snong jong kene ke dong kan menong say no to drugs nomor une jingbi menta ulah kerni warung ha pan kisnong itau ndrei lengba ka seng ilet sekeleng kisnong itau an pelong di program of hair man pensau tu man peni ba ngindai ban ailat bang une unrung hasnong katau haying ka sem jongi te lengba kene ke tournament kinsaki Iki players di bawah lekai untuk kita tolong kita players di dalam disiplin, but betul ke talent betul api kisap kuno bawah lekai penuhun api berpeni ro kerjing hajing long dalam hilong di players indon kita kamet kapat kebabet obiang kebakot bakya nomor itu kam berlong physically mentally fit kumta lomba kene tournament kermen ba lomba tournament kan long cepet snow tapi yang song jok kene kedong ngetran bangin persya Dahil lagi nama ilat, bayu ni blok sumrung hasilong ngatau. Berkum juro, nak kermen, bawang suang nak kemar semua ilat kaya kene madan, nak kenal kene bakti, berkemudian kuno. Kentin, nak kalian kejonga ke Sports Secretary jongka Ribo Youth Federation, ngayen ban ai kuplay, ham tambe yakini ki artli ki unit bahap apo jong ki artli ki kapten jong seng balang kata bahap apo jing pet jing kme jongka RBYF Central Body bat ka KSU Central Body. Naik kublai yepi kinong ilam ke bapi lala ban kring bat bandon ke jimut ban organize kene ka tournament kene ka snong apo killing hakene ka ayom. Te nakaleng ka jonga nga dadon sibun kentin ban ai jingmut han por hanrei ka ka bentra ka bang akwa ban ong kalong ba ka jingo nong ka bakraw ya kirang yelekai ki bala ban yo yelekai biang hakene kamadan kabarang sukut sen ka tournament hakene kamadan ka bangaro ngelawan bansaki te nga ai ke jingmut hakene ka por ba yakinong penyat yakene ka tournament ka jongi ai bakene ka tournament lengba ka jing penyat pi bakalong ka tournament ka ba ipu iping bat ka ba songkun songkia ai ba kijing yelekai bat kijing penyat ka jong pi kanomi kano ka nam sniu lane ka no kano ka jingsa kentro ha ka bedai ba ka jinglong jingman ka kum ka juk yelekai ka bamenta ki players so ki yo mensim ha ba lada kumne ki nong penyat yakini ki tournament ki bahe kumne ki yo mensim nomor ba lada ka he ka tournament ka he ka jing yelekai lene ka sap ka phong ka bapin iro kalong ka bahe Megalayapost.news.